Pozdrav ljudi, Matko s vama, dobrodošli u novi video, dobrodošli u video gdje obrađujemo keramičku zaštitu stakala. Odnosno, već smo pričali o svim keramikama, onda smo stavili, odnosno bio je video sa felgama. Obećao sam vam sa staklima, pa idemo sad na stakla. Nekad u budućnosti će sigurno biti i sa keramičkom zaštitom laka. Mislim, imali smo već koje kakve videe, ali eto. A što se tiče keramičke zaštite stakala, rekao sam vam da koristimo FX Protector Rain Shield i Angel Lux Exodus koji ćemo koristiti i danas jer je to po meni apsolutno broj 1 keramika što se tiče zaštite stakala. Trajanje do 2 godine. S time da naravno u ovom nekom rangu, odnosno u ovoj površini gdje su vam brisači će trajati nešto kraće, ovisno o tome u kakvom stanju su vam brisači. Prva stvar koju smo napravili je demontirali brisač. Zašto? On je očišćen. Međutim, koliko god vi mislite da je čist, sad ga trebate očistiti još jednom fino lagano ščetkicom. I na sami brisač ćemo također namazati keramičku zaštitu, da onda on lakše i bolje klizi po staklu, da manje ošteti tu keramiku i da nam ona duže traje. Prva stvar, cijeli auto je opran, ali ćemo još dodatno očistiti samo staklo. Kad smo to odradili, uzimamo aplikator, da li imate one bijele, neko koristi čak one ko za šminku. Mi sad imamo trenutno ovdje ovaj od mikrofibre. Bilo kakav aplikator, neko čak koristi krpe. Bilo kakav aplikator uzmete keramičku zaštitu, znači stavljate ju na aplikator, ovisi koliko će vam trebati, koliko si vi sami procijenite da će vam trebati i koliko ćete površinu obrađivati. Recimo, za razliku od Rain Shielda, ova keramika se dosta brzo briše, odnosno kad ju stavite već nakon minute mi brišemo. Znam da neki kolege ju puštaju da ona malo duže odstoji na samom staklu, mi ju apliciramo ovako, tako eto. Čućete 100 savjeta, ali vi si isprobajte pa vidite šta je za vas najbolje, ja vam kažem kako mi to radimo. E sad, opet kažem, mažete, ajmo reći kako hoćete, ali ono kako ja to radim je, znači da prvo odmah povučem ovako par crta, sad ju mažem vodoravno, odnosno razmazujem ju vodoravno. Nakon što sam ju razmazao vodoravno, radim drugi smjer, odnosno vertikalno. Zašto je vertikalno zadnja? Pa zato što će u nekakvoj teoriji voda s ovog stakla klizit upravo vodoravno, a ne upravo horizontalno. Upravo vertikalno! Kar vertikalno! Ubacio odmah reklamu. Nedavno ste kupili ili sada razmišljate o kupnji rabljenog automobila. Znate li da je svako drugo rabljeno vozilo moglo biti ozbiljno oštećeno ili pak s lažnom kilometražom? Pogodite koliko vam je prodavača spremno otkriti to. Jeste li stvarno sigurni u kakvim je nesrećama bio automobil? Nisu li dva automobila spojena u jedan? Kolika je stvarna kilometraža? Je li uvijek prolazilo tehničke preglede? Nikad ne vozite automobil ako ne znate njegovu punu povijest. Uvijek provjerite vozilo putem Car Vertical izvješća. Upravo će vertikalno klizit, a ne horizontalno, jel? Pustite nekakvih minutu i pol. Kažem, znam da neki puste da ona skroz onako rosi. Ali ja puštam nekakvih minutu i pol. Dobro obrišemo, sve izbafamo, izglancamo. I onda ćemo vidjeti šta smo zapravo napravili. Kažem, ispravili smo više keramika stakala. FX Protector Rain Shield se pokazao kao dobra. Exodus kao apsolutno najbolja. Osobno imam na svom autu mjesec i 2-3 mjeseca sad već. Godinu i 2-3 mjeseca, Petre, hvala ti što si me ispravio. Besprijekorna je, jedino gdje je, ajmo reći, pukla je upravo na tim dijelovima gdje su brisači na prednjoj šajbi. Vrlo lako je opet aplicirate, tako da nije neki problem. Dok čekamo da nam prođe ova minuta i pol, dvije, da kažemo najveću prednost keramičke zaštite. Znači, to je što će voda kliziti, sad to se nekom čini bez veze. Međutim, recimo pada kiša, vi se vozite 80-90 plus, doslovno, ali doslovno vam sa ovom keramičkom zaštitom brisači ni ne trebaju. Znači, doslovno možete se samo voziti, voda će vam klizati sama, odnosno čak radi brzine će ona ići prema gore. Sad brišemo ovaj višak keramike, znači pobrinemo se da fino sve izglancamo, da nam ništa ne ostane. Ako ostane, ako se sasuši, ništa strašno. Može se preko toga opet premazati pa obrisati, znači neće se ništa strašno desiti. Evo ga. To je to, hvala vam, vidimo se u nekom idućih videa. E sad, da ne bi samo ispalo da debeli Kenja, debeli će sad prikazati i demonstrirati isti taj efekt keramike. Dakle, imamo polovicu koja
nema nikakvu zaštitu. Dobro, ovo nam je dosta vertikalna šajba, tako da vidimo da opet voda relativno dobro curi, ali vidimo kako se zadržava. Dok ovdje imamo Exodus, znači voda znači doslovno s ovog dijela, evo, s keramike je već iscurila, vidimo koliko je to brže. E sad, primijetit ćete da je i ovaj tu dio nije toliko loš, nego da je isto blago hidrofoban. Zašto je to tako? Zato što na cijelom autu imamo apliciran jedan brzi vosak, o tome ćemo isto pričati u nekom od naših dodatnih videima, to je isto jedna od usluga koje mi radimo. Međutim, ova šajba će, iako je sad čak kažem ok, ovaj dio će s vremenom u svakom slučaju postati puno manje hidrofoban, dok će ovaj dio ovako savršen ostati, kažem, do 2 godine. Evo, na mom osobnom autu 1 godinu i 3 mjeseca za sad drži i to je ono što definitivno možemo garantirati. Jedna je to od usluga koju svakako mi nudimo u našem centru, tako da posjetite nas na Instagramu Blue Shine Zagreb, ali je isto tako to jedna stvar koju stvarno, da se ne lažemo, ako netko ima volje, ako se malo informira, uđe u sve to, može doma aplicirati bez ikakvih problema i bez nekog straha. Recimo, za razliku od tih keramičkih zaštita laka gdje stvarno možete možda napraviti nekakvu štetu na svom autu sa nepažnjom, na samom staklu zaista ne možete napraviti nekakvu nepopravljivu štetu. To je bilo to što se tiče aplikacije keramičke zaštite na stakla. Posjetite nas na Blue Shine Zagreb i vidimo se u nekom od idućih videa.